Mu ijoro rimwe ritunguranye isi yasaga n'iri mu nzozi iyikanguye ihura n'inkuru itangaje. Amerika na Irani byashyize umukono ku masezerano atunguranye, ariko hagati y'ijwi ry'ibyishimo n'iry'uburakari humvikanye ikibazo kimwe kandi gikomeye. Iyi ni intambwe igana ku mahoro ya nyayo, cyangwa n'agahenge kazabyara undi mwuka w'intambara mu minsi iri imbere? Nitwa Gentil Gedeon Ntirenganya, ndajwe ishinga no kukuganira kuri aya masezerano arimo kwigomwa gukomeye cyane kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gusubiza ibyifuzo Irani yahoze isaba mu minsi ishize. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yashimye icyo yise gukemura mu mahoro amakimbirane, ni ukuvuga ayari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Yanashimiye abayobozi b'ibihugu byombi kuba bashyize umukono ku masezerano, avuga yuko azatuma inyanja ihinduka nyabagendwa n'umuhora wa Hormuz ugafungurwa. Avuga yuko kandi bishimishije cyane kuba Hormuz izafungurwa mu buryo busesuye. Nubwo Shehbaz Sharif yagize uruhare nk'umuhuza muri aya masezerano, ubwo ni minisitiri w'intebe wa Pakistan yanagaragaje ibyishimo byinshi ubwo hasohokaga inyandiko y'ubwumvikane Memorandum of Understanding MOU igena uburyo ibiganiro hagati ya Irani na Amerika bigomba gukomeza mu minsi 60 iri imbere. Ni itangazo ryateje impaka zinakomeye. Hari abaryakiranye uburakari, abandi basanga birimo urujijo, mu gihe abandi bishimiye nibura intambwe yatewe. Mu Bufaransa ibi biganiro byabaye hari inama ya G7 ihuza ibihugu 7 bikize kurusha ibindi byose mu isi, Group of 7. Iyi groupe rero yakire neza aya masezerano, bavuga yuko ari amahirwe y'amateka yo gukumira Irani kugira intwaro za kirimbuzi, kandi isi yose ngo niko ibyifuza. Abayobozi b'u Burayi muri rusange ntabwo bagize uruhare muri ibi biganiro, ariko bagaragaje yuko bishimiye ko umuhora wa Hormuz ugiye kongera gufungurwa, ngo bizatuma ubucuruzi bwa peteroli mu isi bwongera kugenda neza. Uwabanje kwishima kuruta abandi bose akabyina nk'umwana ubonye nyina ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Yavuze yuko ayo masezerano azahagarika ibihe by'umutekano muke byari bikabije cyane, byagize ingaruka mbi ku bukungu bw'isi. Mu yandi magambo, hari abasesenguzi bavuga yuko aya masezerano ya Trump na Irani ari umusaruro w'ibyifuzo byo kwinjira mu ntambara itarashobokaga ko yatsindwa n'umuntu uwo ari we wese. Ariko muri Isirayeli bo ayo masezerano ngo nta kintu ababwiye, ahubwo ni impungenge kuri bo. Uko byari bimeze mu Burayi siko bimeze kuri Isirayeli. Mark Levege yahoze ari umujyanama mukuru wa minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu, yibajije niba Irani izafata ibi biganiro ikabihuza na gahunda yayo y'intwaro za kirimbuzi, cyangwa niba Amerika igamije gukuraho igitutu cy'ubukungu n'icya gisirikare gusa, hanyuma ibya kirimbuzi ntibiganireho. Hakurikijwe ibikubiye muri iyi nyandiko yiswe MOU, Irani izongera gufungura umuhora wa Hormuz maze nayo ihabwe ubusonerwe ku bihano bya Amerika byari byarayifatiwe, cyane cyane ku bicuruzwa bya Irani byoherezwa mu mahanga. Ibyo birimo na peteroli hamwe n'ibindi bijyanye n'ingufu. Hazakomarwa kandi serivisi za banki kimwe na serivisi z'ubucuruzi zose nk'uko Irani yari yabisabye. Nyuma yaho Irani na Amerika bazinjira mu biganiro bitonze bigamije kugena hazaza hikorwa rya gahunda ya Irani y'ingufu za kirimbuzi hamwe n'ububiko bwayo bwa Irani nyuma yamaze gutunganywa ku rwego rwo hejuru. Aya masezerano ni azabashyiraho urufatiro rw'ibiganiro bizakurikiraho, aho impande zombi zizagerageza kumvikana mu buryo gahunda ya kirimbuzi ya Irani yakomeza cyangwa yahindurwa, ndetse nuko ububiko bwa uranium Irani ifite bushobora gukoreshwa bwacungwa. Abareba ibingibi benshi bareba kuri umuhora wa Hormuz wongeye gufungurwa, abanya-Irani bashobora kongera kohereza peteroli yabo mu mahanga ku kigero bifuza. Ibyo bivuze yuko amafaranga azongera kwinjira mu gihugu cya Irani ku bwinshi, bityo igitutu cy'ubukungu cyari cyarashyizwe hejuru ya Irani ubwo cyamaze kuvaho. Ni ibyatangajwe na Regev wari umujyanama wa minisitiri w'intebe muri Isirayeli. Bisa n'ibimubabaje, ariko aterega birashoboka cyane ko Trump azageraho akagera ku masezerano meza, ariko kuri ubu ngubu ntabwo ari ko mbyumva. Icyo mbona nuko Amerika yongeye guha ubutegetsi bwa Irani ubuzima bushya, ni nko kongera kuzura Irani. Ibitekerezo bya Regev bihuye n'ibiri kuvugwa n'abatari bake muri Isirayeli. Kuwa kabiri, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Israel bwana Yair Lapid ati Netanyahu yadusezeranije intsinzi idasanzwe y'amateka, ariko icyo tubonye ni ikibazo mu mubano wa Amerika.
umuhora wa Hormuz wongeye gufungurirwa Irani, amafaranga yongeye kujya mu maboko y'ingabo z'abarinzi b'impinduramatwara, misile za balistike zerekejwe kuri Isirayeli, naho Irani zasigara itegereje mu muryango nk'umwana wakosheje kugira ngo ahanwe. Iyo ni intsinzwe kuri Isirayeli. Mu gihe Israel iteganya gukora amatora mbere y'ukwezi kwa 11, Yair Lapid n'uwo bafatanyije muri politiki Naftali Bennett barimo baragerageza kubyaza umusaruro uburakari buri mu bwongera muri Isirayeli kubera aya masezerano Amerika yabashije kugeraho na Irani. Trump wari usanzwe ukunzwe cyane n'abaturage benshi muri Isirayeli, ubu arimo aravumirwa ku gahera. Abamunenga babaye benshi, itangazamakuru rya Isirayeli ryose rirandika kuri Trump. David Holovitz washinze kandi akaba n'umwanditsi mukuru wa The Times of Israel kuri uyu munsi yanditse ko intambara Amerika na Isirayeli barwanaga na Irani birangiye batsinzwe kubera icyo bise intege nke za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibingibi bizagira ingaruka zikomeye cyane kubera ko Amerika yamaze gukomereka, bisize Isirayeli iri mu kaga kurushaho uko yari imeze mbere nibe nabyo, kubera yuko amasezerano mashya yo guhagarika imirwano hagati ya Amerika na Irani agamije kwambura Isirayeli ubwisanzure bwo kwirinda no kwitabara igihe byaba ngombwa. Ishyaka rya Netanyahu rya Likud bigaragara yuko ryamenye ko uko abaturage babona perezida wa Amerika bigenda bihinduka. Bivugwa yuko ryahagaritse gahunda yo gushyira imbere umubano wa hafi uri hagati ya Netanyahu na Trump mu kwiyamamaza kwayo mu matora ateganijwe. Ubu ngubu umubano wa Trump na Netanyahu ntabwo kiri turufu y'iri shyaka mu kwiyamamaza bashaka amatora mu nteko. Icyakora ntabwo ari abantu bose muri Israel banenze mu masezerano. Urugero nka Dani Citronowicz yahoze ayobora ishami rishinzwe Irani mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Isirayeli, bavuga yuko ayo masezerano agaragaza yuko ukuri n'ubwenge bwa politiki byongeye kugaruka muri politiki y'Abanyamerika kuri Irani. Ku munsi wa gatatu ati mbere yuko ibintu bisubirira udubi, ubutegetsi bwa Amerika bwavuye ku ntego zikabije bwari bwihaye busubira ku buryo bwo gukemura ibibazo mu buryo bunoze kandi bushoboka. Izi mpaka zo muri Isirayeli ni nazo zigaragara ku banyepolitiki bamwe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Senateri w'umurepublikani Lindsey Graham, umwe mu bafatanyabikorwa ba hafi ba Trump, wagaragaza yuko yagabanyije ubukana bwo kunenga iyo nyandiko y'ubwumvikane nyuma y'ikiganiro gisobanura neza uko abyumva kirekire kandi cyatanze umusaruro ku bantu benshi mu bijyanye n'imyumvire. Icyo yashigiranye n'intumwa ya Amerika Steve Witkoff. Bwana Graham yaje kwandika ku mbuga nkoranyambaga ati nyuma y'iki kiganiro nagiranye na Steve Witkoff, yewe mbona gushyira umukono kuri MOU bizagirira akamaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko umuhora wa Hormuz uzatangira kongera gufungurwa kandi imirwano n'amakimbirane na Irani bizahagarara. Yakomeje ati niba Amerika izashobora cyangwa se itazashobora kugera ku masezerano yemewe kandi ashobora kugenzurwa neza ku bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Irani n'ibindi bibazo, ibyo ntabwo biramenyekana, ariko mbona nta ngaruka zikomeye zo kubigeraho zihari. Ariko nanone hari abandi basenateri b'abarepublikani bagaragaje yuko batemeye neza ayo masezerano. Senateri Bill Cassidy, uwo Trump atashyigikiye mu matora yibanze yabaye mu kwezi gushize, ati inzozi za Irani zo kugira ubushobozi bwa kirimbuzi ntabwo zihagaritswe, ahubwo Irani yize yuko gutera ubwoba bwo gufunga umuhora wa Hormuz bitanga umusaruro kandi nta gushidikanya rwose izongera ikoresha ayo mayeri mu gihe kiri imbere kugira ngo ibone ibintu yifuza. Mu yandi magambo, mu gihe bamwe babona aya masezerano nk'intambwe ishobora kugabanya amakimbirane no gukingura inzira y'ibiganiro, abandi barayafata nk'intsinzi ya Irani yo kuyongerera imbaraga mu bijyanye n'ubukungu n'urwego rwa politiki, bityo Irani ngo ikazagaruka ifite ubushobozi bwinshi kurushaho mu myaka iri imbere. Senateri Ted Cruz ni umwe mu bantu bashyigikiye intambara cyane yo guhangana na Irani, avuga yuko Trump ari guhabwa inama mbi cyane mu bijyanye n'aya masezerano. Ku ruhande rwe, Susan Rice yahoze ari umuyobozi mu butegetsi bwa Barack Obama na Joe Biden, wanenga aya masezerano mu buryo bukomeye cyane, ayita ikosa rikomeye kurusha andi yose mu rwego rw'umutekano w'igihugu ryabayeho mu myaka ishize. Naho senateri w'umudemokrate Adam Schiff avuga yuko bikigoye gutekereza uburyo bwo kwishyira mu maboko y'uwo muhanganye kurusha ubu ngubu. Ati Irani yungutse koroherezwa ibihano, iyungutse amafaranga yayo yari yarafatiriwe, ihawe uburenganzira bwo kongera kohereza peteroli mu mahanga hamwe n'ikigega cya miliyari zirenga 300 z'amadolari kigenewe ibikorwa byo kongera kubaka igihugu no kugisana. Ati Amerika yo ikibonye gusa
ni ukongera kumva isezerano ridafite ibisobanuro bihagije rivuga yuko Iran itazubaka intwaro za nucleaire. Ariko abasinye amasezerano barimo na Trump bo barishimye cyane. Aya masezerano Trump yayise intsinzi ikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi mukuru w'itsinda rya Iran ryagiranye ibiganiro na Amerika, Mohamed Galibaf, uwavuga yuko aya masezerano ari ikimenyetso cyerekana kunanirwa kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yashyize umukono kuri aya masezerano kuwa gatatu nimugoroba. Byari nyuma y'igihe gitoya Iran itangaje ko perezida wayo Masoud Pezeshkian nawe yashyizeho umukono i Tehran. Trump yashyize umukono kuri ayo masezerano mu gihe yari mu ifunguro rya nimugoroba hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ngoro yiswe Palais de Versailles. Iyi ngoro niyo yabereyemo imishyikirano cyangwa se amasezerano yiswe Traité de Versailles ni mu 1919. Amasezerano yashyize iherezo ku ntambara yari hagati y'Ubudage n'ibihugu byari bihanganye mu ntambara ya mbere y'isi. Amasezerano yarimo ibihano bikomeye cyane ku Budage. Nyamara ingaruka z'ayo masezerano ya Traité de Versailles ntabwo zamaze igihe kirekire, kubera ko nyuma y'imyaka 20 gusa hashyizweho umukono, Uburayi bwongeye kwisanga mu yindi ntambara ikomeye cyane, intambara ya kabiri y'isi. Iyi mvugo yibutsa ko nubwo abayobozi ba Iran na Amerika bagaragaza aya masezerano nk'intambwe ikomeye higanisha ku mahoro ndetse no kugabanya amakimbirane, amateka yo agaragaza yuko amasezerano diplomasi ashobora gutanga amahoro y'igihe gitoya gusa mu gihe impamvu z'amakimbirane zitakemuwe bya burundu. Imboni TV, imboni ya rubanda.